Di situngan na to ko to melo mabicara ibadah. Ang kami madto pasangan na ibadah si bawa keadaan. Makanya sering saya sampaikan mereka ubah tu makada iya ko meloki lolongan keistimewaan dengan ibadah si bawa waktu, maka memang perlu ya urui makada angka ibadah si jojo ibigau dengan waktu tertentu. Walaupun ia riasanya bakasiwet digaga batasanna. Istilahnya digaga batasanna idi maniharonon roi makada kega bakasiwet melo ibigau kecuali yang memang natetapkan kong Allah Ta'ala wattunna si bawa pelaksanaan ang kami matutu ibadah diformat di nawat di miruba yaruna sabab kong Allah Ta'ala mengatuk patentu. Jadi yaro ko napigaw ata yaro disebut tabudi. Betul na idi ate masong palori kong Allah Ta'ala garisi kami makada makui wattunna. Naiya sampajag ni situngan na tu de gaga palawangan na o sampajag perlu. Jadi tu gaga makada mapalawagan ide ina tu disisambu ha. Jadi sampajag subuhe, sampajag loroe, sampajag masarae. Cuma angka mi tahu bandrita makada subuhe mi tu angka palawangan na lokolorong. Iro mo jumhur makada subuhe angka betul na makada ya tu subuhe ya na uba na matan na seca laban ni. Jadi ya ko ijama imon rin na riwat tumumpa na namatan na soy makadama ni qadaan. Nasabatan niya na betul na. Tapi iya ro sampajangi pamulan na me mapamase. Jadi ya ko sapaki pamase talay pamulan na. Iya ko capa na at dampang mani. Nasaba sitongan na madosa ni apa tuli itunday iya ro jama-jamangi. Kecuali angka okohat desa purai na bita mas sampajang misa agak larut malam. Istilahnya larut malam malalalawan niya makoro makada tate sera nappan aja mas sampajang misa makada na bita na porang isa haba bikin dewa kita orang ilok ko umarajing kumakina jama sampajang isitongan na ya sampajang isa labi makanja kumakuy. Jadi makanya nabi bikin dewa kita urangi lokori umak ku narik ko membarat kami sampai jangan saya makanja kumakui. Jadi itu ampai kong kakagiatan ya na maligaga tu di pasoro-soro cedek betul nisa maka dalam pengajian mengaribi isa kita te aruapi na tu mas sampai jangan isa pede malalalale wani itu makanja tapi pun ia metoko la mati ay iya na tate sirana layase pede matandre di wita tantangan nala di cakaru do nala to di bakitanga itu jadi makanya tapi di waktu-waktu itu agak tenang iya jadi angka kamah tahu pengajian angka kamah tahu ke acara na takut na pasoro cek dek betul na sede na pas-pas bate na jame makana tamana aja mo protes na sabak na bitta biasa mo inarampe bahkan makana na bitta iya ro sitongan na labi makanya waktu tawuran niyo ko umakku na reko nalalay kami mato itu sebenarnya jadi ro na bitta tau matandre asinyawana lori umak pura na target ya rumah kada saya takutkan kalau memberatkan ya to na tu ampai sampai ya sunat tarawih talumpan nito milo matarawe na naon royolo bolana betul kan na dinasu na sabab magay mi tahu inareko iya na ro na pokok ka sahabae aka sunna miro nasabari na madodo ni ko mapuasay iya jadi iya ro nakita orang jadi salah satu pemimpin yang hebat itu sebelum membuat aturan pura na target ko masyarakat na makada dito gaji rumah tu na masih saraya ko kuyo pake iro na bitter pemimpin yang hebat itu iya aja nali na minalaw kurang ito na tu ampay imangi tama to iya tu tama manang iya tu pemimpin makada aja na alemu muala dasar makada
malampe hapalamu ko magala ko tattong mawata pisimu mugan ruso ni mancajimangi mu baca di sidi geso angka ni tay monri din ni sa pasikat-katay makrame aja itu dage megi maga. Jadi itu agama seperti itu. Jadi kepemimpinan jadi iri di makoro guru pesantren guru pengaji mesti itu. Nah sebab dia pada mana kemampuan na tahu. Jadi iro nabita pura nakuru ni makanya nabita na contoh kamu tu sampai jam meta angka nabita na sampajang bahkan suju maketa dia seorang be koe maka angka nabita mas sampaja sunnah duhai suju sila da sahabat tajang. Itu nabita suju dia pernah toko mangingi itu dan nasalay sisag nalopa sa emal libembe nagiri ina panalalle puray natatta nalingi bayne na nanasi na rewa pema suju mo binabita maga na kira-kira tanah ko gang kabembe puray giri puray lalle puray tatta na to rewa na suju mo pa na mangingime maniro na mataja suju siapa aja di pada tokong tanah yan na ron na kunang ginabita makadaya Rasulullah. Dendre betul na wita ki suju mata aja nggak mete. Boleh nak rewa nak boleh itu kamu pi suju mopi. Aga nasa nabita. Maka dia nabita. Saya adalah orang yang paling sangat bersyukur kepada Allah. Dan tempat hamba paling dekat dengan Tuhannya di saat dia bersujud. Yan itu ampai. Ya ko manya-manyamang isa di cuma ya miridi. Toli iya royala dasar makada. Yan ibaca na subhana rabbiyal a'la katal lupa jadi itu jadi yan naletu na ya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi katal lu totokon na padahal tanya iya ro ya tu tahu pandrita angka makada pitu angka makada talu kato makada na mo cicammi ini maninon roy iya ko manya-manya isa dipegai kami ro makuli-kulingat doon na iya ro cuma iya itu ampai angka ibatasi makada katallu nasaba iya na ro ako katalui sederhana niya tuh foto mancajima iya ko tuh masam pa sunnah hindi man meki metaro ko tapit tayo kalalo nang kabubakar masam pa tuh pa nabaca si digeso sirakan nabaca si digeso sirakan nabita pura na pala tuh suratul bakar nasambung mo pa tapi aku idi kaden layar yami pa iya tuh tappa pulok ko matitu na pangaruy ya ko makanja-kanja itappa na tawe na baca tay silampa na samo pa maponjo para mi kuan rin na makanja anuntungan na makanja sinetron ay namo siga dito na sanding ya pananyawa ko iklangi nako iya nasa wah emang kata papa aja nih pakiro na saba makanja na makumatuto ko baca koran na si tamma na tawe manyamang kanja tappa insyaallah nabaca imangin na pulo na ya tuli na samo pa maponjo tapi iya ko taw din na makanja tappa na puluan lahon na je na baca o lima ta mo pa pala kaje na pangulo saliwa may mahasandala na natama masi itu jadi bisa dia memang lari makiro jadi pulau kita pak jangan tunang kamakada namu kasab asap barakangi angka batasan na magkadai tahu pandrite diga batas na sa misabara tappa emito ang kabatasan na jadi ako ang kataw makanja tappa na matandre tu sa bara na iya ko madodo gitappa na malam mato tu sa bara iya ko kataw makada namo tu sa bara kataw batasan na ternyata sa bara terbatas tappa mo makurang itu ya makiro yan tu ampay nabita makko man ipatanra kini perruun tadi kan masusa lay jambangin ni yolo bolana de kana saba makanja itappa ito linapakalulo ataw nasa yan nalay de ang kasyero dali kumaile mapipatchi tololo nga siya pala makiro jadi ko iya ko yaro ipake nakan nakilasa alhamdulillah kana pasusudo sa nakiringan nga po Allah taala pa nabita makada siya susiwan ni umma ko malasa si taw dosa ni laga kinaro ko iya kong kagagata ta dewe alhamdulillah tawe mo mali tanya tu ya mali anu na tawe ko ko ipakalu makiro kanja paga yo ko kidi lo njo na taw de iyo kendo kalau runtuh matu lau jamu kok apa kadang-kadang begitu jadi iya ko ipakalu lau atau ya gagae dia itu gak masalah nah sebab memang okotoni ro penting na makburu tasawuf tawe apa tasawuf itu toli naarahkan ita we mapakalulok ko apa iya ko hitung-hitungan mi we sila daki iya ko tasawuf itu napakalulok ko ro pacanelok ro na sitongan na kan magi na to makadata sa may gaji bahasa ng kato makadata tazkiyatun nafs tazkiyatun nufus penyucian jiwa pada mo ito bahasa na nila
Itu iko makadai penyucian jiwa betongan napi ku carana ya ro kalbue melo ipacingir aja na migalak da ropona. Na iya ko sikiri na tu hak sikiri na kalbue sikir la ilaha illallah sikir Allah ya tu sitongan na la ilaha illallah tanya je sunnah wajib memang to cuma itu tuh maka ada wajib maka ada kiwa masih nang kagagi wajib maka itu pandita kebutuhanmu memang to pada ya ro andrewe tanya sitongan itu andrewe kebutuhan memang to apa ya nade tandre manrasai maku mati itu ruwe ya nade andre na andre na ruwe sikiri yana tu ampai patareka itu maka ya na nabita maka ada jadi do imani ku bi kalimatin la ilaha illallah pakabaru itapakmu dengan kalimat la ilaha illallah ya ro tapi kita baca tepak aja lo tuli tatagan rusuk materu nasaba ya ko tepak malam mapa namo amagala watak kaliwi makatobela masigi namo amagala namo ko tepak tapi ya ko tepak makanja namo mabela macabe to maka na sahabat na nabita 2 jam malala na panadapi masigi mabere jama ibarat ku 2 jam na pada tu pare-pare ina tunang katau pudangi guru tak kalisiden dengan almarhum maka itu syukur po ngoko kampung makanya di masyarakat maka guru tamaga kanja na nasa maya di masigi bago biasa siti ni 5 ni masigi ko kampung maka guru tamo sa gaji makanya tapak na teko mega masigi ko kampung malam mamia tu nasa magi nang kapon nasa demi tu dulu malalang lo maberi jam sampai bago masigi macabe jadi itu pesan na guru tabetongan la megatoni tu apangewang itu dena nasi dita ina tu apa imanta sapi iya ro sampaya Jumat na pasidi maka dade na sa sampaya Jumat na teko dena ko masjid raya ko Jumat itu yana de mulo ko masjid raya si pulung iya ko itu kampungnya 2 atau mak Jumat cik dibito sa sampaya Jumat dibito ko masjid raya tu iya na tu ko imanta sapi na sabak melo pasi pulung itaw apa tatar-tatar ni makoko atau mega masih bicu mak Jumat ni dia kan dapat 40 aga jamaah itu iya makanya itu pikir seperti itu kemudian Okui lalanda agamata, mesti risangi aga tujuan tak. Sitongan naka 2 mije. 2 mila lo to. Nomor si di pamase, ya ko pamase tunggal pasti po Allah taala nomor dia gagalian na. Yang kedua syafaat, ia minta ber syafaat Apa angkal lari lokko korangi syafaat Al-Qur'an. Angkal lari lokko nabita, ia syafaat ay polo ko nabita 2 to. Angka syafaat khassa, angka syafaat umum. Iya. Kemudian angka to syafaat ulama itu panrita. Angka to syafaat anak perempuan. Jadi biasanya syafaat patulung. Angka to wija-wija pewai makunrai. Ada nabi tani gini gisalai 2 atau 3 anak makunrai na ahli ibadah, ibu bapaknya tidak disentuh api ranaga. Tuh hadis saya. Jadi korone mana anak kesabaran. Jadi nak makunrai na jami tu nabi ahli ibadah. Yan na ni laudon na bita maka da pegayang nga makun ray polupuma supaya mega tuy salama to maton na yero padongan na nabita yan to ampay ko hadis ay maka da di nakama lino na rekode na 1/50 ici dia roani 50 makun ray perbandingan mamula meto ni bita makumpay ko mapangajian ni madari ko manisun na roani tapi tu mani cili ko makun ray mana manilomon gitu iya mamula meto jadi yan na din na 50 perbandingan na din na kamalino. Jadi itu ampai ya Pak. Betul makanya may kamalino kahit ito po masilang kahit ito. Agit nang katohan desa na nabita makadang kadua kolo yan natat din na yan tuduay demi matona to na melo kung alatalang kaatal na kulino. Gayaro nomor si di bembe. Bembe yan na din nagaga bembe. Ito bembe pake mahake ka. Yan na din mento nagaga bembe. Ito bembe ang kataw jadi tuligere mana kajajaku syukuran kita gereto mapabot kita gereto ni cuki dia nak kana gerete magi na dia memang ka jadi iya natak den nanya tu bembe tandra nanya tu bahwa kiamat itu betul-betul sudah dekat sebab dia memang tona nakelo orang ipo Allah taala tatamba atanno kulin nama kamu pa ka bembe tolok ko rumah kay ka iya mo ta masilang emi ko chapu ni bembe macari itu kama dino jadi makomentiro aturan na agama jadi memang nabi itu sudah memberikan tandanya kemudian jalurno na pamaseka po Allah taala iya na tu ampay taw panrita tadi na pa na pak guru ni maka dia ko melo ko masampaja pakanjaki abujuna atimu maka dia ji agagay ujamay pamaseta mi po maladaw harapkan
Tapi ia sang tingkat. Apa mak dupa-dupa memang. Apa angka tahu ipaleci panapa melo. Yo lilo mapangaji tapaga makanaga andre tahu. Angka meto tahu makoto. Di meto nakada aga ilolongo makanaga aga andre tahu. Makadai soto na saja nullah. Jadi angka meto namo tu tahu beribadah makoto tu isure makada sampaja. Aga pelan sampaja makiro. Aga gunana. Tapi yo na sapa. Ima dupa-dupa memang tuh Pak. Jadi dia tuh sampai dalam setiap ibadah itu angkat tuh pahala terogang itu papalece tahu kutu. Situ itu. Dah. Modal kada nigi masa paja sunat duha dua rakang dena isele dena to melo sele apalah haji dan umrah apalah umrah sisa nia to kusul modena ko Allah taala. Itu duha dua rakang. Yun tuh tapi ya koppa ide na kasiyasi wo na yan na rumala na harap ka karawa yan na sampatu din na to kasiyasi iya ko anang ipatamay suruga melalui babu duha waliwa piriona padahal papalece ya ro pada midi anak talono nak masih kola wali ko sepeda baru tanya di sepeda situ ngan na pokok melo mi kola masih kola ina iya demi hadiah supaya lawi pada mi itu papa wae dia na law kini diga hadiah diga ko to kana pagar aja langit palomba ko menero hadiah na lalu yan to ampai kong ka perlombaan domino natako to hadiah na tapapanno padahal mado jalat tuele ngire jadi magay nasaba memang hadiah makumati itu ko gamay jadi ro po Allah taala na talon ni hadiah padahal tujuan ta kaya miro pamasi si syafaat pak makali nabi tadi gaga tau tama suruga na saba amalan diga kan nabitan makali sama namo gay di makali nabitan namo ya dito tama suruga na saba amalaku pamasi na mi po Allah taala nimito ko to melo ma de kay ngamala o mabila nasaba ito to wadi gi mapangiwan ko surimon de ko makadaki amalata makade niya masampajang ako makade mas po Allah taala ni gam malik ko tappa masampajang na makadili matupo aga beta tigo di ka makiro ni gam malik kenri pole warang parang yan ka mo sidaka ipapidali ta po kenro nang kamasikiri ko maka nasaba idi malinga paringerap po ina po Allah taala manamot yan na to ampay maka dato padite deto gaga ibadah mo pigaw kecuali po Allah taala yan na to na pwede na dito sombo maka wani kaya masampajat tahajud na dito to nariko di gatang panalingin po Allah taala na patinro niya to bawa din na parewa iruta dito to basubo piti Muhammad masyan magay nasaba ituto jadi yan na to ampay ito lilaw yung ko po Allah taala ito ko to may matinro ilaw ko po Allah taala yan na to ampay taw ulama riolo yaro na paguru ki makada iya ko to suju masampaja pada nak barat to suju masampaja subuh ilaw memen ni o ko po Allah taala supaya wading ijama matu sampaja loroy iya ko to suju ko capak na sampaja loroy ilaw memen ni na ijama matu sampaja ngasaray yan na ro nasa sampaja si sumpu yan na to nakada sampaja tepat tu ini makira yan na ro yasa sampaja tepat tu tanay ya tuli na sampaja cukup mina cenga sampaja mapat tu miya sana itu jadi itu nasa sampaja tepat karena memang hadesa na nabita hadesa kalau runtuh kok kita na din panguta Imamul Ghazali maka din nabita umatku adalah umat yang terbaik nasaba alena na rekonasalay si dedeceng elete ilako decelian yan na riasa mapasi sumpung makanya ko suyu pacapuran ni sampaja subuh atau kameman ni ati niya kameman ni tilaw meman ni untuk masampaja loro jadi sininna Allah langata pasti menuju ke sholat loki pasai kalau ki sampaja ni situ kan cuma to lomi pasai pa ita aja ngiloro makiro yan na riasa salat din nakalatu yan na kada to padite namo ko ka yase non rotin roku namo ko ka galuku mate namo ko ka dara emate namati itu ka sampaja iyan na ro na masuk apa iya na deta niya kami memang itu wabela patu palawangan na maka tu bela na 5 miatu manne 10 manne jama sampajang loro pasimatu na patajama bela pay di makalatuang yo po ko tania kami memang ipasisumpungi makomana tu masa pasusak kaki atau kami maniati niya kami manni untuk makadade melo ka mapasusak ka si topema makaroba ki makoto namo paboto ije vita makoto ya ko jama-jama te paboto dasa ito boto siya minggu be pisita lo si ruto siya minggu be makoto ya tu tiya sa boto tamapat tu jadi mako pa yan tu ampay sitongan na ko to melo ikat tangi to gagay o kumana mi to jadi angka to ijagay memat to
makoro pade dio na sampaja subuh atau kami maniati untuk masampaja loro. Ya kenro kilo, me kilo pasai, me kilo galunge, me kilo darah. Yang jelasnya menuju ke sholat. Apa pura ini akan untuk masampaja. Iya naron akan na mapasi sumpu waktu. Itu ampai sampajange, angka niat melo mas sampajang, angka niat sampajang. Iya ko niat na sampajange, oke kata dere. Iya ko niat melo mas sampajang, oke capak na itan. Makiro. Jadi aja tepat tu ya, bila pati di mapalawangan. Jadi setiap langkah kaki, nah sebabkan hadis sama tuh. Makin nabi tenang kata pura mania mapikau deceng, nah catat ni malaikat. Dia pada jamai. Yang penting pura ni mania, nah catat ni malaikat. Mate ki matu, tulis jalan ya lo catatannya, nah sebab pura ini akan ni untuk melakukan. Ia tu nak kada namo mate ko, tulis yang kata pahala mulolong. Maku itu nasanya sampai jatuh tertentu. Iya na mega na tareka katawit na madari mega salah-salah. Apa tahu dito nasa pajan ng rima guru. Napa natambay ni nasa dega gamululong ako di misang-isa na sampajan. Guru yolo isa na. Napa makadaro tu balalin ro dega gamululong. Na rata-rata tahu mak bicara mak itu tahu dia na sampaja sapa bipoli.